Geração Fong Indonésia la aprende história com a batina Ronolo Resinghat, Indonésia e Timor-Leste. Pelo contrário, a geração Fong Timor-Leste se aprende história com a história idane. Diretor Executivo Centro Nacional SEGA, Hugo Maria Fernandes atau assunto e hanya discurso e seminário merawat ingatang menuju reconciliasi nebe realiza e salão Centro Nacional SEGA, Bali de Dile, quinta-feira Loronsanolo Reseng hito fulang agosto tinang Kona basa ida Makasoro e Timor-Leste durante tina Ronolo Resinghat ngelarang, hanesang esforço atu cuida Hanoi, mai bemos esforço atu haluhang. Ia seminário idane, kuliah konaba o insamak bele cuida Hanoi, o pensamento, hodi kontra haluha, no hakat ba reconciliação. Akan menggunakan dua bahasa resmi menurut konstitusi Timor-Leste, itu bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Jadi, dan yang kedua mau mengucapkan dirgahayu kemerdekaan untuk Republik Indonesia hari ini 17 Agustus 78 tahun. Kita berharap Indonesia semakin demokrasinya semakin besar, penghormatan terhadap hak asasi juga semakin tinggi. Pak Sekretaris Negara dan para tamu semuanya, hari ini kita mencoba untuk memperkenalkan sebuah seminar setelah 24 tahun, ya. 24 tahun waktu yang rupanya cukup cepat. 24 tahun lalu sampai tahun 99 terasa sangat lama. Dari 75 sampai 99 itu terasa sangat lama. Mungkin karena dipenuhi dengan segala. Portanto, Centro Nacional SEGA coopera com a Universidade Sanata Dharma, onde realiza seminário idane. O tema preserva a memória, a reconciliação, no discussão hamuto, com a documentação memória, o se vítima torturação e a tempo passado. E a tina rua tolo liuba, Cesarawang Indonesia yang ida, nebe convida husi comissão lielos, no reconciliação Timor-Leste, nia suzire atau Timor-Leste ho Indonesia, cria equipa conjunta ida, atau cuida pensamento durante tina Ronolo nelarang. Portanto, geração Fong Timor-Leste aprende com a história, o sisasi histórico, nebe semores, liu e evento bot, hanesang eleição. Nomos husi livro, mai be geração Fong Indonesia, la aprende buat ida com a história tina Ronolo Resinghat, Indonesia e Timor-Leste. Reportagem Serlia Rauzo, Televisão Timor Post. Janela informação ba Emma Hoto. Atu hatena informação atual diak liu, kita haluha. Hane hambutão subscribe, like, halo comentário, no faz butão ba media social Hoto.